Saudara ulun tuan penonton YouTube Media House, orang yang berbahagianya, ulun tuan di Kampung Janto Baru, orangnya akan membuka Kampung Tangguh Aceh. Ya, jadi ibu-ibunya dari Janto Baru gemekat produk-produk asli gepamer. Alhamdulillah, puja ke Allah yang maha megah maha kuasa. Ni bawranya rakan mutua katru lun tinggal Janto Baru Jaya. Orang di sini hebat melempah, tak kalon tak cedah kaum wanita. Nyan ke pegana acara ke pamer sayuran rakan mutua. Nyo pangan hai ayah luar biasa. Nyan boh pria biraya melempah. Wahai ayah hampur dah kira menanci botrung mengjan gantung cedah. Wahai ayah luar biasa. Munya entawi pet hai tayet mutua. Nyo mangati lepas tak payuh tigra. Nyo ke gule ke tanya di tinong hai ayah. Pangan mutua benar tak jaga. Menancit ia una walaganya wahai ayah. Yang diek gairah yang tuha. Oleh karenanya narakan mutua penting melupah pangan tak jaga. Nyawa di ibu-ibu ne kalon tak cedah. Wahai ayah lagi anu SMA. Nyo ibu Janto Baru hanya melupah karena alamiah makanan saudara. Menancin yang perle wahai tengku ye patna jamu wahai saudara. Nyan tutu kacang kuning yo. Ya. Tutu kacang kuning nyo hanuruneng hai ibu nu cijep laju mangat lagoina. Pelam ibu-ibu bala melahirkan gejep hai rakannya ati ji kana menancit tak rumah oda badan yang yah tiagam kita. Tapi yang penting wahai orakan ni ba uranya cubang dilun hadiah kana yang dikalon bohbi hayu hanaban wahai orakan lagaina kage hadiah kelon bohbi raya tat boh wahai cubang nyamunyo tatagun hai rakan mangat lagoina menanci tarubo wahai cubang tapegot lam rijang ku tape dema nyo cukup alami tino tanaman nyo penting urang hai cubang bugiat kerja ada na bencana laganya macam tapi keuangan tanyo tetap na Tamlake doakan ibadah Tuhan Kampung Janto Baru harakan bu Allah rida urang-urangnya inangan agam bu kepegot pencegahan virus corona. No ke mantah dari ulun tuan kahek hai cubang lagi nyok cara nyan boh putih hai cu adik ulun tuan dagak hanaban lagi nyok rupa nyo boh putih no ke macam penting hanaban lagi cedara menanci boh labu ye nu hai cubang nyan boh labu tange erakan cit lagak lagoina nyamanya boh labu hai tungku ulun tuan nyo alami hanaban ubat penawa menyo takit lambung hai rakan lon berijang nurubuh cubang laju bertiga nyo pisang kantalun nyan pisang atalon jantung di katan tapi bak je hai rakan la elam cara kagu tangko hebat hanaban no pisang hai rakan luar biasa. Nyo ke yang penting wahai cubang dalam siaran yang kalonrika mudah-mudahan tinggallah enjan len sambung rijang wahai saudara. Syabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang kalau kirim mak decoy, kirim mak grup. Nyan payah tembung lom wahai orakan kagubi hadiah kulon tuan le ibu Nurmala Ibu Salvia cedah hanaban takalengan nyan luar biasa menyota takalengan tak pandang kakuh mulau lang kenolong tema
No kemandang terima kasih hai ibu dan tuan karena nyo kulon tuan luar biasa kerepek janto bako hanaban kupayuh ngamak siagam untuk di rumah tangga dapat borom-rom dari lon tuan yang kagejo bahrong-rong di Bapak Rian kulon tuan wahai saudara nyopak polisi bitari hanaban tiga-nyan hairakan putino babinta ya mudah-mudahan urang malam pencegahan kopi corona dengan janto baru lucu hanaban belum ulang kena ulun rumah enak komentong dari ulun tuan mudah-mudahan singoh akan datang mulam sabai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh